Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan at Derek adinan inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana. Adda nobyak ngam nagsina kami. Gapumat laeng iti aramid ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Derek. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta kayon iti kaayan-ayat mo, Derek? Nasayat madlata. Kasla di mo mat ipapaayan iti oras mo. Sa nabale, idi date ko met na makalagipak. Ne, apay nga kasta pare. Edit mo laang no makalagip ka. Amangan no mauma, kat isina na ka. No isina na, diagbiro kak iti sa bali. Ado a babae, ti gusto kanyak. Anya? Hello, babe? Derek, umay kan? Orayan ka dito'y paraangan niya. Aywan gayam niya. Rumar tagayam ita. Ha? Apay, ayan mo. Nalipatak gayam. Rumor tagayam ita. Mabalin ka di ngayon ton bigat langan. Oray saanan. Agbiro kak laangan iti sabali amang kadwa kanya. Babe, hello? Ay una yan ni pare. At dagayam ti date yu ita. Ngam simurot kakada kami. Saan na bale? Ado matial daw. Diing kami tulatag pa siya rin ton bigat. Sa bagay. Ngam pare, nagtulag kayo. Amangan no gumura ti kayan ayat mo. Ano gumura? Maala da ita iti ay ayo ako nada. Babe, nakamisuot ka manan. Apay, no si kati pinagururay ko iti awan, maragsakan ka. Ha? Naglawag ti saritaan ta. Agpasyar ta gaputa day off ko. Ngam sabali mo tinapanam, tasimurot ka kadagiti barkadam. Apay, iti panagkunam, rumbang day tangar aramidam. Kaslaawan ka is ka. Di mo tungtungpalan ti karim kanya. Megan, pasensyakan. Saan na maulit day jay? Maupayak iti kastangar aramidam, Derek. Isong agsinatan. Huh? Takaslaawan matlaang ti patagkukan ka. Anya ti kinunam, pare? Insina na kan ni Megan? Hawin nga rod pare. Gaputan na lipatak tinagtulagan mi. Ay, pare, daytan ti ibagbagakken ka. Saan nga min arumbang ti inaramid mo? Basit la abanag day jay nor arigan. Saan nga umanay arason a pangistinaan na kanyak? Amon pare, basit la ang abanag para kan ka. Ngamdakal abanag para kan ni Megan. Nang runa, taada nagtulagan nyo. Bayan yun? Armaklangan ni Alaysa. Agkurso na da day jay kanyak. Saan pare? Urnusam tinagbaatan nyo ka ni Megan. Agpakumbaba ka. Gaputa sikat ti adabidot na. Pangasim Megan. Agsinublihan ta kuman. Ay ayatan ka unay. Sincere ka kadi iti kastang ibagbagam, Derek. Wen. Isungay ka na kumapay iti may sagundaway. Mga numakisinubli akan ka. Di naktumanan pagan ano. Ikarik. Agbalbaliw akon. O sige. Makisinublanan ka. Gapot na ay ayatan ka. Agyaman ako na Megan. Ikarik. Jakon aramidan ti inaramid ko iti kalabas. Nanang, ipasyar ko dito ibalay ti nobyak indon bigat. Agluto kayo iti na imasamakan, ha? Ay, katuan Day talaga, yam. Ikang kayo ti pakitsindayo.
Imbag man ta nakisinublan kan ka. Saan ka day anakisinakan ka iday? Wala nang, ngam nagsinubyang kami. Gapo ta ay ayatan mi titong galmaysa. Nasayat ano kasta, Barok. Ay, agsingsingpet ka nga minan. Ikam iti patag ti kaayan-ayat mo. Saan adag iti babarkadam, ti ad-adda nga ipaayam iti oras mo. Wala nang, aramidak detang imbagayo. Chocolates can roses para kan ka, babe. Wow! Thank you, babe. Sweet ka itan Gapo ta kayat ko asul ni tandag iti nagkurangak iti kalabas. Agyaman na, babe. Sapay ko matasaanan ang maulit tinapasamak iti kalabas. Agapuanan ti panagsina ta idi. Wen, baliwan ta ti mangrugi. Kat agurnong tan, tagkalay satan. Ha? Kaya't nakon nga ikalaysa, babe? Wen takayat kan nga asawaan. Nanang, ayan mo ka di. Nanang, tulungan nak. Day, ay apayan anak ko. Anyan mapaspasamak kan ka. Nagsakit ti tiyan kan sikat ko nanang anay ko. Ha? Nanang, ipanang iti ospital. Diyak kabalanan. Ay, mabit lang nga ron anak ko. Inak mga yab iti pangiluganan kan ka. Nalpasin ti operasyon mo, babe. Ngam agtalinaad ka kanupay laang dito ospital. Taobserbaran da kapay dagiti do doktor. Uwan nga rod, babe. Ngam parikot ko timang bantay kanyak. Sana mabalin ni nanang. Ta senior citizen. Jagmat kabalan no si siyak lang. Di ka madanagan. Adaak. Siyak timang bantay kan ka. Ngam ada trabaho. Saan na problema day ka, babe? Agliva ka, tapno mabantayan ka. Ngamin, ay ayatan ka. Kitjak kayat ngagmay-maysa ka dito eh. Agyaman ak, babe, ha? Adun ti sakripisyon para kanyak. Gaputa ay ayatan kan ipatpatag ka unay. Iso nga agpaimbag ka dagos, ha? Uwan, babe. Kat agyaman ak. Agyaman ta naka-recover ka adagos. Uwan nga rod. Agan-anat ka tapno saan ka amabignat. Saan na bale? Opisina lang matayan ko. Saan akbat nga agbagbagkat? Sa bagay matkit di Ayun gayam, babe. Mabali na kadoan nak ang mga laiti medical certificate inton sumaruno alawas. Katuwa na. Sukunan kanto ije balayo. Hello, babe? Ayan mon. Uwan gayam. Nalipatak nga intex ajak makaumay ita. Anak kamin iti bunyag di puto ti kumparek. Kan, mapan ka. Uwan, babe. Kasano nga rodan titulagan ta? Akadoan nak ang mga laiti medical certificate ko. Mabalin ka di nga oray si kalatan. Sige nga ron. Sapay ko mataaging joy ka iti bunyag adar ayang. Pasensya talagan, babe. Nalipatak nga imbaga. Derek, mapatgammat siguron ti awis ko itaan niya. Ha? Saan nakakinuyog? Idinapanak na nga la iti medical certificate ko. Iso nga ag-dinner ta kumamit ita. Katuwa na. Kat, pasensya ka na. Tadi ka nakaduaan idi. Ala, bayamon day jay. Di mon panunutan. Tinapatag makaduan na kita. Agyaman nak, babe, ha? Gaputan nakasingsingpat kalata. Nga oray ado ti pagkurkurangakan ka. Ay ayatan ka ngamin. Iso apas pasensyaan ka. Ay ayatan ka matunay. Kat, pangurayak nga rod kan kayo ton bigat. Agkita tantulaangin ijay sentro. Awagan nakto no adakan ijay. Okay, babe.
supay kan. Adda kayo manin dito yung agin inom, Derek. Megan? Juan, di mag-asak dito yung dagos ni Alvin. Tamok nga da ka dito'y. Babe. Makitultulag ka pailaan. Noon una umat gayam, ti panaginom mo. Bumawi ako itong bigat, babe. Ti ko nak tumimti maklayang. Tapangurura kitiyawag mo. Ngam, nakadok mo 10 minom na. Sige, agawid ak nga rudan. Uray saan kan nga umaw-awag. Derek, agsaksakit ni Megan. Ngam apa adi mo sa rungkaran iji ospital? Kas makita mat pards. Ado ter aramidak. Ado pa nga mintinaskan ay habol ko. Ay na, pare. I-take home munda kita. Tapno masarong karam tinobyam. Ituludam iti prutas. Winuan yaman dita kayat na akanan. Sarong karak tulangan ito ma-discharge iti ospital. Apay, Pards. Di ka di mabain iti kaayan-ayat mo. Binantayan na ka idi si ka tinagsakit. Ngam itataiso ti agkasapulan kan ka. Di ka mapan iti ayan na. Man nakaawat tinobyak Pards. Patsyak ang maawatan nakto. Nang runa tatrabaho ti makagapo, no apay ajak masarungkaran di ospital. Agyaman ak tapinatgam ti awis ko ita, Derek. Wen, takayat ka makita, babe. Pasensya ka na. Ado dagiti nagkurkurangak nin ka. Awan anyaman na dagi kay, Derek. Agyaman ak unay, babe. Ikarik, saan na maulit dagi chay? Talaga asaanan ang maulit. Gaputa itamit lang. Makiwin na suwasa kunkan ka. Anya? Saan, Megan? Diyak kabalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kabailam day ta, Derek. Sana bali. Ado dagiti gagayem mo, amas ipang pangrunam ngam iti siya. Megan? Nalaos ti pan nakadismayakan ka, Derek. Kasla ngamin siyak laang ti mga iayat kan ka. Gaputan no siyak tagkid daw iti pabor. Pulos adi nakpatgan. No agpakadwaakan ka. Ipang pangrunam dagiti barkadam. Ken idi nagsakitak. Pulos adi sinarungkaran. Megan, please. Maawatak magkiti. Tatrabahom ti makagapo. Ngam siya. Kabailak nga isakripisyo ti amin para kan ka. Ngam ka. Di mo maaramid dayta para kanya. Aklunek, ado tinagkurangakan ka. Ngam pangasim, tadi na ko maisina. Tapno masulnitak amin dagita. Adon ti panawan asinayang mo. Iso abay bayan nakon. Sangwam ti biyag mo. Tasangwak matan ti biyag ko. Tulungan na ko, ma. Idanon mo kini Megan tinalos apa nagbabawi. Gapo ka dagiti nagkurangakan ko, ana. Idanon mo mati panagkidaw ko iti pasensya. Gapo ta di na kon kahit akasarita. Bareng agmaumaw ti sakit tinagam na. Kat makisinubyan kanya. Panagkunakat saanan nga agbaliw ti pangadeng na Derek. Nabayag na nga inururay ti kanito nga ipakita mo ti concern mo kan kuana. Ti panang ipaay mo iti oras mo kan suportam. Ngam di na nauray dayta. Pasensya ka iti panagsasaok Ngam bidot mo ngamin amin dagita. Josie. Amo ngamin Derek, no adda ka ayan-ayat mo, rumbang laang nga ipakitam ti panagayat mo kan kuana babaan iti aramid. Saan apasig asa ulaeng. Miss, mabaling ka diti makipayong. Kat-un naman o. Megan? Derek, si kakadidaytan? Wen, Megan. Ay kat umekan tagkapayong ta.
Agyaman ak, Megan. Adadapin mintas ka. Kasta ka di? Uwen, kaslay moving ka pa iti panagkita. Talaga kasta. Ngamin, mariknak tinalaos a panangipatag, kan panangilala ti asawa kanya. Nakiasawa kan? Mat, iso asika, mga asawa ka matan. Tapno mariknam ti kinaragsak ti maadaan iti pamilya. Nasaktanak idinaamuak, anaki asawa gaya man ni Megan. Gaputa aging ga ita ket ay ayatak paylaeng. Ngem awanen ti maaramidak. Nalaos ti panagbabawik. Gaputa no inikak kuma iti patag idi, siyak siguro tinagbalin nga asawa na ita. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Derek. Derek pagayam ko, agpaysuti kunada. Asamon tula marik na ti kinapatig ti may sa atao, no awanen daytoy iti dannam. Sapay kumata agbalin nga adal daytaken ka, ket amumton ti aramidam, iti sumarunupay, apan nakiayan ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Derek, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.